Thlok clear to te chibe ule Sivan ramoi kania tujuma chuanin malaria chungchang kanron sei don ale India rama malaria vetam na ber Mizoram ni in health minister in asoya NCVBDC additional director soidane ro chuan pangana kan ni thung akhoi zo kinge digzo kangle Nimina Assembly Annex Building Conference Hall 3-day regional review meeting on malaria elimination for GFATM project states honna in Khoma Khwalian ni in Health Minister Lalrin Puyachuan Mizoram chu India rama malaria tam na ber state kan ni mek ni in asoi he huna thu soi tu dang hetiang lama India rama boy pui tu le thunai ber National Center for Vector-Borne Disease Control NCVBDC Additional Director Dr. Pranab Jyoti Buyan Soidan Ero Chuan India rama malaria shikai tamhu chwa tamlama pangana kan nithunga Mizoram aya shikai tamna state Pali Odisha Jharkhand Chhattisgarh le Maharashtra te anom thung shikai mu chwa tamna ber Odisha a hian mi singa sang hi zali somruk pani in vein mi parukin anthi puya Odisha a malaria kai mu chwa hi Mizoram mu chwa hun sari apuntir ain atamzo apani na Jharkhand hian shikai sing ni sangthum zariat pariat mu chwa ni in mi pani in anthi puya Jharkhand malaria kai zat po hi Mizoram kai zat mun thuma puntir ain atamboka apathumna Chhattisgarh hian mi singkhat sangkwa za somli pakwa in shikain thipui an omlawa heipo hi Mizoram kai mun ni apuntir ain an latam cheu ani shikai tamlama palina kan chungchia Maharashtra a hian shikai singkhat sangthum zariat somnga pariat omin mi som pali in an thipuya heipo hi Mizoram kai zat le deutho ataman lani kumsang hi sumni pani atanga kumin thlenga Mizorama malaria kai mu chwale malaria wanga nunna chan dinhmun tarlana ni dan chuan kumsang hi sumni pania shikai singkhat zani somni pakwa mu chwani in mi somin anthi puya kumsang hi somni pathuma shikai mu chwa singkhat sangriat panga omin mi som pathumin anthi pui bok nikum kumsang hi somni pali khan shikai singkhat sang ruk zariat somkwa pakwa mu chwani in thipui pasari anom kumin kumsang ni somni panga hian September thleng khan shikai mu chwa mi sangsari zathum somni pakhat om to in thipui mi paruk anom mani district zonga soichuan longkai district hi India rama malaria tamna ber district ania pani na chu mamitle Bijapur district ania pathumna chu lunglei chiahale Narayanpur district Chhattisgarh te anni he regional review meeting hi kumtin thathum dana nei thinania Global Fund for AIDS Tuberculosis Malaria Project at State Chatel Northeast State Pasari Assam te Meghalaya te Tripura Nagaland Arunachal Pradesh te Manipur te le Mizoram baka Jharkhand Odisha le Chhattisgarh te Huai Hochin ania heng state som te atang hian vector-borne disease control program officer te regional director te consultant te baka World Health Organization WHO National Institute of Malaria Research NIMR Vector Control Research Center VCRC Transport Corporations of India TCIF le Government of India atanga mithiam ten he hun hi anchim thin ani tuntum meeting a hian state shang atanga VBD lama thoktu mi somsari vel he huna hian antela he meeting nithum chung o tura hian India rama malaria natna bau ani theinana masona tur zer hauna hun nei ani don baka malaria ti rem na konga program malak na shang te clear hauna nei tur ani India sarkarin kumsang ni somthuma India ram malaria natna omto lo narama siama tummek angin Mizoram sarkar po in state dang terwalin ke apen zela sarkar malak na chi shang
indoor residual spray, daily usage of ITN le LLINT, vector control measures baga, personal protection lama mipui zirtirna, IEC le BCC lama jan ala ani. Tin NHM le Health Department malak na intersectoral convergence atan Mizoram Sarkar Department shang tanen thoho na konga ma alamek zelbok khati zongkha tuntuma kanon ti chwa thei te chu ani e